Ka fish sanctuary lane ke jaka ban pene pensa iki dok ha. Balatay de ketenat fisheries sapok ke Dewlynnong Nongkhnum. Layo ban Plie Paidbah no nek sngi ke sipotrek urempang. Da menteri ketenat fisheries uba dasakhet bahala mare. Ya ketika fish sanctuary latay ling bagi artlik scheme kata ka Blue Revolution hakamang tingka ka basaulak tingka bat ka Fish Farmer Development Agency hakamang pisa ka ba arlak san punyo jar sauspa tingka. Nalor menteri ketenat fisheries hakatik snilai dan langru emily kanong stony uba mak melan bersat. Ka director jong ketenat fisheries ka kong AL Maulong ubidio kanong stony CNRD block uba CP Mokon kitkot kanong Nongkhnum area village cooperative societies kiriurang ba bat kiwei. Hakatik snilai yo ruban pelaj gisembay dok ha. Hakatway jong ketika Dewlynnong ya kabalapan benagum ka fish sanctuary. Kung kinonsensasyon bagi Paidbah. Kastoka lagi kahima lagi ki discouncil ki bawa berinfai. Kimla barsumba ya di penjot. Ya di lemba ki Paidbah dia kaya. Ngong yipi. Ladang ila ban penek persa ya di doa ki beriu ki banaba ki wa ban ki kuat ban jokai. Kikan mau len kau ke fish sanctuary ke beran apa wiram lega. Bila ipek itu dikawang tadi jingpam pakai tidak kali me. Karena kau hepot Nongkhnum ke bahar apa ke distrik ini West Kasil distrik kabak Kisnong kila penong ya kakung ke fish sanctuary. Kini tenak sisa yang dijimbun tidak kah bagi bayi kerja dok. Hapok cuma tu kawak Nongkhnum. Pada isi ke Bengkok. Kabak labu mau nunglen ban penek pensa ban sak jingkin mau. Hak history pateng pakai. Bagani katui kabaran mentahang ni lapan menam macam sini bagani ke jaka ban pendek pensa iki de dawa tengah kau badong ipi ko kinong sensasyon ki Paidbah ni thai kadong ngau ipi larang long emily dengan long emily kumbakren iba shining headman juga dilingim ngadon kecil ngamla rok lem lapan pau ke sungo ible kai kendrat nongbu nong thau nong yalam nanti yang barok iwei pai wei kibidan hang ni kadai limba ke jing kerku kodok ke cuo bang yok kani kalat ban yedon lang rangkat kasing ke pernai kasing ke betenat jadi perpau ke sungo hadu kata-kata ible nongbu nong thau ni barok kasing ke bansa jikan mau kasing ke ba mau nagaliang jonga kumu minister in charge nagaliang ke department hi barok nagaliang i MLA benan burom jongi iba bersat ro kani kedai kesni ke bangsa jikan mau si junong kesni ke pengiok ban Plie ya kani ke fish sanctuary ke badan hane pos Nongkhnum kesni ke ba ngin kan mau tempang kat padang ya kipor kisni ke jongi ki badang don kamtam habaide badna kum mau kum in charge jong ke fisheries department ngadap ke dokumen ban apan pau api barok ya kajing sultanat bat kajing dokumen kajong abang yok kani kalat kalenti ban wan sa kisen hane pos Nongkhnum ban Plie ya kawai ka jisa jikan mau habide bat kani kisnong jopi kum mangila yok snow mene nagi bakran sikmat no ikong ila patai ke jimut ya kani ka fish sanctuary ngong mo ke jimut hari ba ka jing sto jimut lang bat kisnong kadai ka jing sto lang sto jimut lang but ki cooperative society ki SHG ki NGO mo bagi bo ya gani ka jaka kerpang namata ki dokha bandri ban sumar ban penek ya ki namar kumma pi asno menela batai sekhmat kat badang yat ke pertai kat bagi ding yat kising ki por namar bagi don mo ki don ki briu ki ba ki bom sutho ya ga jing don kam ya ga jing ne jingsan jogi dokha tanrai ni gino jing tarai ki jongi dagani ke inisiatif bangisyum kalong bana banta ban penek pensan ban penek pensan ban penbun bat khnang ba kinum do jat hapo kari hapo ka jaka ka jongi dan ring anong ipi ngikum ka department mo ngikum ka department ka papet ki bakmi ka persang sngibat mit ban yada lani ban penma penmet susu ya gini ki jaka ka mayungi ngimla bale la dam don ka jingi trelang na po shlong na po thau na ne na po ki community ki bopher
Tengah balai ngakan mau yang gini nomor bahagiu kepon ngakwa apat kerpat. Kasnong Nongkhnum mau kasnong Dewlynnong ki badan hang ni ngakwa apat kerpat di piba piro kum ki trasnong trai jaka pidai ban sim ya ke cikit klik ban petlang ban yarap lang yang ke department ban penek pensan ya ke ne ke jaka ke bengila ai kerpang na ke benta ban penek ya kini gidok hatan rai ke jongi kidan ki association kidan ke department Ndai wat la da kata rula kasnong katau nane ka community nane kanu ka association ka papek yakini kijat kam lada kasnong katau kamdan kajing yatrailang nane kamdan kata kajing IKT lem banyada te kamdan jingwa nomor P dan bayhani basnia maka department kebetulan la kajong office dengan kerpat hakmat jong ba kum ki trasnong trai thau sngewbha ban ai ke jing rap lem yang ke department khnang ba gani ke jing penyo ke jongi gani ke jing ai ke jongi phi chene kan long ka ban islam bat kan long ka ba kan long sisa kata ka ba ai jimut na ka bata ke jing tmu ka ba ngi ngilamut